Hal ini semata-mata dari hal yang
Kami sudah masuk. Jadi sama misalnya dia, tiga nanti ini saya itu mau dia, tiga nanti bawa dia, sama jadi bawa dia. Jadi apa sama itu sama pun ada orang yang sangat tidak boleh sana, lebih berada itu mandi tidak itu dulu, dan dia akan selesai. Saya di nampaknya selesai. Dan jadi berasa dia dia apa yang dia mau bisa apa yang dia dan bisa dapat tadi mereka terus mereka sama itu nak berasa menyimpan Allah itu sama ternyata ini pun perasa dulu dia itu seperti itu maka kita nampak ini biasa seperti kita sama Allah yang sudah terus tapi yang sudah berubah, tapi yang sudah dimana, kami sasana dia dari awal berdosa, angka menjadi asal. Yang berusaha kami angka begitu. Harus jadi dulu bahwa tidak dilihat dengan kami lainnya, dan kami tidak sasana kita bersama. Sedikit hampir kesalahan ada yang berkata dan setelah mereka kami kasih sekali rasanya lima masuk terjadi terjadi berdahulu di jalur tunggu itu anda dapat nanti lebih sedikit dari sini akan bawa itu permainan diri yang lebih sedikit sudah dari usul ini kami selalu macam yang sama sedikit sasmi identifikasi yang sasmi kita kalau itu dia orang pada angkatan sasma solusi di ada semuanya dan kalau ini sama dengan itu seperti
Devi
Prakyat has to Canada has to Urwati, head mistress down with library. And the Shabbat teacher no he Mangaran Bari, now I teacher down. Teacher, yet others teaching, and the students are inspired to build science and mathematics, tough subjects. Ketika atau students whatever position whatever profession fitness kita ada apa ini continuous contact bagus pura kita nak sebenarnya ini celebrate special celebrate kita tut manja wo pasal eklos Roshan ini sir ritin saman present kita di nakran itu bari wo kan boleh pada pria ini celebrate kata kerja kebelara itu berikan satu kira ani berikan boleh mau baca saya आज तू आमच्या संगता ना झाला you are always spiritually present with us and you will surely bless us from heaven. Amin gave up urban town for the gift of our sister Charlotte. May the Almighty God give strength to Roshan, Priya, grandchildren Aaron, Andrea, and Alicia to bear this loss. My brothers and sisters and family members, friends, relatives all join me in sharing your grief. We love each other and you will forever remain in our hearts. Farewell, Sister Charlotte. We will miss you until we meet again. Thank you, fathers, for the comforting words in this moment of grief. Thank you, my cousin Dr. Christopher Price, Dr. Suresh Karan, staff of Father Mullers and others hospital for taking care of my sister Charlotte. Thank you, relatives and friends, for sharing our grief. Memorial Mass for the soul of Charlotte Arana will be held on Thursday, that is tomorrow, 31st March at 9 a.m. in this church. Amen.
care rečeno, amin prijatelji crkva. Prisvete imelja sekret pravi, imanjeni sa Hrista se podravi, punoživan pisateljima, tek dušom kapitala. Ja vinaši uvjetara, zatakani nam se vojni sadaka, sabađajan kvim da se ja udaru razi, ani Hrista je bokruća ekvanicu pravdanima, Ibrahim Kadi Muslim. सर्वेश्वरा आमचे प्रार्थना प्रकाशाची मागणी तुझ्या सगळ्या सर्गीची दारावर आणि आम्ही या संसारा जुनासाठी गोवाच्या उतारी एकामेकाबरोबर मिळू शकत असे ख्रिस्त सगळं तुझ्या सणाचा आमच्या बहीण बरोबर आम्ही सगळे सगळं प्रार्थना ख्रिस्त आमच्या सगळ्यांना Muce sări cu ascult sări muce sări
स्वर्गात आज मुझे संगी तू असतो लो 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 सुमियान जेजू क्रिस्ता 3 दीस कोणांत विशव घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्यांचेर कोण तुवें पवित्र केले अशें जरी कुडींनी खेपूंक ते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो भरवसो वाडयतात हें आमचें प्रार्थन मानून घे ह्या फोंडांक तुज्या चाकरणेक आमच्या भयणीक शालेटाक शान खुशो मेळो तुमचें आमचें पुनर्जीवनपण आनी जिवीत देखून तिका पुनर्जीवन करतस तुज्या मुखामळाच्या उजवडान आनी सासणेक प्रकाश भोगूंक तिका पावय तूं जियेताय राजभर चलयताय ससनाच्या ससनार आमच्या भयणीक शालेटाक ह्या जिवितांतले आपणा सशीन देवान आपयली देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जीवन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड ताचे सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या भयणीक सुमेच्या आधीन करुया सुमे आपल्या शांतीन तिका वेंगू आनी निमाणे दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करूं आमच्या भयणी पासून आमच्या सुमेन जेजू लागीं मागया
ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवन कोण आनी जिवीत म्हाका सतमंता तो मोरात जाल्यार येतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सतमंता तो ससनाक मोडटलो. लाजराच्या फंडार तो रडलोय सोमी आमची दुखां पुसून काड. मेल्ल्यांक जिवन केलें आमच्या भाव भयणीक जिवीत दी. आपल्या बाप रडलेल्या आसाक तुवें सर्ग बसयलोय आमच्या भयणीची स्वर्पातकां बक्षी आनी तुज्या राज्यांत घे. आमच्या भयणीक पवित्र स्नानावरी नितळ केली आनी पवित्र तेलान तिचेर भर मारली. तुज्या भगवंताच्या जम्यांत ही तिका एकठांय. आमच्या भयणीक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान बसली तिका आतां तुज्या सर्गीच्या जेवणाकी बसय. आमच्या भयणीच्या मरणावरवीं आमी दुखेस्त जाल्या भावार्थाच्या बुजावणेन आनी सासणीक जिविताच्या भरवशान आमकां धैर्य दी. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाम घेऊन जाओ, तुझे राज्य येऊ, तुझी शुद्धी आमच्या दृष्टीने रासाचा काढी आणि आमच्या दुसऱ्या मक्षिता शांती बत्ता बघोस आणि आमका घडले घडवले आमका कोर वाईटातले आमका निवार. सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना तुज्या मेल्ल्या चाकरणीची आमच्या भयणीची शालेताची खातर कर. आपल्या कर्णांची शिक्षा तिका दोन दिनाका कित्याक तुजी कुशी पाडून तिका मौन आशिल्लें. खऱ्या भावार्थानसर तिच्या भावार्थांत एकवट आयली तेच परेन तुज्या काकुटीन सर्गीन देवदूतांच्या वरांत तिका स्वागत मेळो. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ससनाचो विशय खंयच्या दिसा हांव मरण पावतलो म्हज्या मोगाच्या आदेवस म्हणटलो केन्ना देवाक हांव वचून मेळटलो हे हांव नेना. Sorry.
आपयतलो गी हांव काम करताना वा पिडेन पडून कटल्यार आसताना देव आपयतलो गी कातांचे